bakubwira ko ikirara gihebuje Onirigwa Black Rivana na La Costa Beach Hano mubabare bakubwiye ndi bye girl Panisha mic kwa juu kwa kidogo Okay. Asingelinambia ukweli wako wa moyoni kuliko kunichanganya na wako ex mwanaume nisimame kama shujaa vitani Kaka ukaja ahantu bakikanga ati satubera ngiye satubera fasi mara moja tu kanyosha ya byagenze gute hama ndagusabye bwira abantu baturaba kuno mwanya ati mugire subscribe kuri channel ya Isaac TV ya mugire subscribe kuri channel ya Isaac TV. One, two. Yes, welcome mwese mukuni biganiro bya Isaac TV. Muri bese cyane. Ndeze ko muri bese cyane mukuni biganiro byacu muhingo yose itandukanye. Cyo ndagusaba niba utarakora subscribe. Okay? Like na share kugira ibiganiro byacu bibashikire ari benshi cyane kwisi abantu batandukanye. Okay, nice kabisa. Behind the camera ni Nizo Pro. Jeriko ndakunda kumwita sana n'umbingwa w'Islam nemera sana. Uno munsi urashobora kwibaza ati exclusive ninde? Kwisi bavuga ati kwisi abantu ni babiri basa. Abantu ni babiri basa. So bamwita Maître Shkaji. Ngezi nagiwe. Uno mutipe arasasana na satbi. Nima mbeshere kubirabe. Shkaji nakwaje? Hello boy. Unakwaje? Tu. Unakaza? Ya kinoma tu. Uko fresh? Barida tu. Mzee baba? Ya. Je ngishika ngaha bambwiye ati hari umutipe ngaha Isaac hari umutipe wowe urakunda ivyo baza hari umutipe asa cyane na satbi satellites. It's true. Kuri wowe uravyemera? Navyumva mu bantu benshi gusa bamye nazira yuko ngo satbi turasa nawe mugabo ni ndabifata isanzwe gusa kora naco bitwaye nawe bavuga ati turasa nawe none na supporting nkuko nyene fresh tu. Okay, Maître Shkaji ndagusaba ikintu kimwe kuri kwanza amarori kwanza abantu bakurabe neza uko bantu aha my god ni satbi ntubu mzee. Okay, Maître Shkaji. Ikibazo cyane cyambere wewe iyo bakubwira yuko iyo bariko barakubwira abantu uhura n'abantu bakubwira nkuko nyine bitubwiye ati abantu benshi barabivuga yuko sana satbi wewe ubyumvise nk'ibintu nk'ivyo we ubyishura gute? Birateba bikanga n'umutima no kuvuga uvuga nka satbi. Nkuko byumva sinosora ati ngo guhindura imvugo kubera ngo turasa nawe yangu mvugo nkuko nyine bisanzwe gusa mu bizone. Abana ati uno mutipe hari icyo bafana na satbi man uramaze kuhura na satbi amaso ko ya turahura fani kina satbi narakimwe gusa ya narakimwe kabisa kubera jewe nari bijanye na fresh tu ni wowe satbi nawe nano turigeze guhura nawe mu mashago gusa. Je maze iminsi mbona tu video twa training kuri social media kiri mu bintu urasoma byatumye ndakurondera cyane Shkaji. Shaka kumenya
nabona uri kurasubira mu ndirimbo za Satbi usubira indirimbo ziho bica bitesa ndagusaba yuko uturirimbira basi indirimbo nk'imwe canke zibiri ya Satbi indirimbo ya Satbi cyane wemera cyane ni yahe indirimbo ya Satbi nemera ni nka zitatu canke zine uko birapana none yes maniga nkuko mubona yaga okay sawa nagusabye yuko uturirimbira gato indirimbo imwe ya Satbi. Unapenda nikuanze na mwanzo ama niimbe toka vile katikati popote unapotaka? Unapotaka mzee baba. Ya. Pandisha mic kwa juu kwa kidogo. Okay? Asingelinambia ukweli wako wa moyoni kuliko kunichanganya na wako eti mwanaume nisimame ama shujaa vitani kaida tu kaida. Mzee baba umetisha ise. Unaonekana unakurundire collab na Satbi yote sana. Oya nanejo sinditegura kuja muri studio mugabo ndi mwiteguro fresh. No kurimbura bishoboye. Sana tu mugabo kandi urabikunda uza gusa sindabifosinga kubera ataburyo fresh tu. Ya na buryo buryo burahari busaba ko umuntu yipanga fresh none. Okay sawa. Muri team Satura urimo? Ya jendo ndinga people gusa usanzwe none. Okay sawa nk'ubu huye n'abantu bavuga ati ukumva ko baraharira ati Satbi ni king y'umuziki w'u Burundi kuri wewe uravyemeye? Kuri jewe abibanye ibikorwa akora fresh asaba ati umwana arashoboye fresh mugabo natwavuga ati ngo ni king kubera abakingi barahari fresh tu. Abakingi ni bahande wowe uzi abakingi bisigura yuko nujya muntu yagutanguriye umuziki none ushaka kumuruta none kandi yagutanga umuziki shoka. Wamwumvise ni Maître Shikaji bamwita ngo ni hashtag ya Satbi niko bakwita none Maître Shikaji je kibazo je kica kizahanye nshaka kumenya exactly wewe nta musi n'urabona na Satbi ariko bishitse umugabona na Satbi shaka kumenya amajamba abiri wo mubwira duhuye birapana n'ubuge twahuyemo urumva duhuye ku mpamvu yo kuganira twoganira duhuye ku mpamvu yo muri show urajya no muri show yiwe muri show ziyo ndagira nama njayo mugabo cyane cyane kubera sababu na support kazi sana. Okay sawa ibintu biri umukundira cyane Satbi icyo namukundira gusa ni umuntu ataruha gusora ibintu fresh arasora ibintu ni cyambere icyakabiri na kariyemera fresh tu. Kariyemera nagatipe katemera ko gatindwa fresh muri stage yo niyo kanjoyera kubera gatamba fresh umuntu akavuga ati ya anayimbana nacheza ntibirashika ukaja ahantu abantu bakikanga ati Satbi yarinjiye Satbi fasi mara moja tu kanyosha ya byagenze gute hari hehe warugiye kuri ari mutipe yarafise anniversaire ariya umugenzi Bache bisaba yuko hapa numira ati none Shikaji none saba yuko uza muri anniversary wanje uzo bitesa sana bati no shobo no beef ndashaka kuzayo hariya no shiseyo ndiko ndatambuka mu barabara bwabo muri maso anane mu bantu fresh bagomba bandaba ati none ujya mutipe none Satbi cyangwa ukavuga ati fresh tu bagomba bandaba gushika naho abajeshi b'abapolisi bagati none wo muhungu agarara none murabice mufana Satbi avuga ati kora nikuremo navuga ati yo ni braza Ngege wikuremo ya agatuga ni braza none nibibatanga no abapolisi nurashika muri anniversaire yose ndashikayo none neza ushitse rero muri anniversaire byose bigenda anniversaire gitangaje kingaho naciye potera ya nazimye mu nzira
bambwiye mu mayira abiri narizi ko mu mayira abiri kumbe ari abiri ibarabara rya mbere ni ya kabiri je nacinjya mu rya mbere nace ntiwashitseyo oya aracinzimira ati reka ngere ruturu mu buyenzi fresh ati sawa ariko urumva yuko wahatswe shikaji warahatswe kweli abapolisi barikanze ko atari kabisa safi kabisa tuko turasoze kiyago cyane nawe je numega ntikoheza ariko numvise waturimbiye gato ariko uwo turirimbira indi ndirimbo kumbure wobuzi cyane cyangwa ukunda cyane Satbi yindi ndirimbo ya Satbi ukunda oya indirimbo za Satbi zizi kubera fresh tuzirandura mugabo Rabani ushaka ndakuririmbira kubera jenzi nyinshi feel love bayitangura gute bayitangura gute kwa indirimbo nyinshi zatari you need no love na feel love ni bavuga gute feel love and I feel love ho bakubwira ko ikirara gihebuje onirigwa black irivana na la Costa Beach hano se mubabare bakubwiye ndi bye girl hola gaga mambo dogo hola Ebale mambo ya tari sana mambo madogo nice kabisa ebale tari kubera Maître Shikaji biwe twamusanze maskani yiwe anusanze ukora nusanze ukora ngaha Shikaji tule jour tu kiretse mu muzanga mbangiye dipanaje ya nusanze ukora iki ngaha tureka ukora iki peinture ya da peinture muduga fresh ugacho kujya lele bisanzwe gusa ya okay sawa bishitse hakaboneka umuntu nka manager ashaka ko kumanaginga agukure ngaha agutware mu muziki agugira ibiki akubraiding nka Satbi akugire nawe next level urita niko sawa tu kwa sababu hakuna ambaye anayekataa maendeleo mimi niko sawa tu vyo zizashika nogenda kwera ndabe yuko uzogo hinduka fresh uruziko ubuzima burahinduka fresh safi reka je mpeze interview yacu ariko reka ndayisozereze je shaka umbwire ikintu Satbi bigeze gukora kirakuryohera cyane n'ikintu Satbi bigeze gukora kirakubabaza cyane kuko biraboneka ko mukurikirana cyane Satbi ikintu bigeze gukora kirakuryohera n'ikintu bigeze gukora jamaa kanizingua ikintu cya mbere yakoze ati kanjyohera ni kubera kitanga kagasohoka kaja hanze y'igihugu henshi kagera collab n'aba different type de chanteurs nous non c'est cya mbere icya kabiri kimsa kubabajire icambabaje ni uko ni vurugu tu mtaani tu kisa watu kunambia tunafana naye hilo tu Jezi ko bakugiye ko usara umustar uco wishima Dr. Shikaji oya bavuze ati urishima none bakavuga ati akene kumenyekana biciye kuri Satbi we nani nguvu ufise zo kwimenyekanisha none niyo ngorane ngaho okay sawa ebale kiro gani ukimushikire Satbi kabisa hari hose uko muto yiwe yabonetse sivyo none petit frère none turaitika tu hivyo mtafanyaje kuba asa na Satbi challenge ahura nazo urabona ko abantu baguma bikanga ko ari Satbi na polisi baramuhagaritse ibintu birakomera rero Jenko Isaac Classic nagiye yuko ama stories yose yasanga kuri Isaac TV gira subscribe like na share hama uzagusabye gira abantu baturaba kuno mwanya ati mugire subscribe kuri channel ya Isaac TV ya mugire subscribe kuri channel ya Astra TV My God, ebale mambo ni moto sana. Behind the camera. Ufanye nini? Anasema tena lugha ya hatari, lugha inasumbua yani. Safi kabisa. Ebale, wewe usubira mu biganiro bikurikira. The camera. Ni Ainizo Pro. Saluto. Bye.
we Juma nibiki kumenga uraryoye cyane hewe ntabyo warunze ndabibariwe umva ni mugisha mu company yatugwita mu cyagakura cyitwa amahoro concert aho naho ni kumusubira yidi kuvisa icyenda gushika 12 ngo hazu bari bandi nabandi hewe cyagihanganye mu gutweza nka Ismail Gasore comedian hamwe na cyagihanganye mareresi nka mugisha ukunzi wagiye na Isaac Classic Ali Ibn Daud hamwe na Ali Munawara avuye mu ntara Makamba none kwigira ni kwagusa umve niho kwagusa ukutse na mari 200 umwana nawe ni igihumbi gusa hewe ndayafise hewe nyarukubira tike bataragutanga nini nakabijya akabijya karahari Aisha Foundation izo biri hajya mu gutanga ifashanyo ku batishoboye n'abapfakazi yombe givyiza we hewe amahoro concert izo bari